none ubu turabata Imana yarabikoze none Imana yarabikoze turabatama none ugera bacu original zo batamo ndabatemo kandi babitahanguye ngo na talent ufise ubu abahora bavuga ko talent ufise ubu bavuga iki je ndibaza yuko talent no kubicamamara ibintu bitandukanye ibaze sivyo kubicamamare wallahi ntago ari ibintu bisanzwe man ntago ari ibintu nyene kandi bizubona umuntu aba icamamare fasile aba yarakoze none bipfa kuza uko nyene ega ntupfa kubicamamara uko nyene iyo bije uko nyene ntibiteba kuko brother ikintu uronse warushi no mu kukibamo ukibamo neza kandi avec discipline kuvuga ati iki kintu narakiruhiye bisigura yuko nizo kibungamuga dizo nk'umukobwa wiruse ko panda amezi n'amezi y'ukura muderaga akwangira umuramisoro umuronse uramubungabunga man noneho umufata nk'irigi kubera yuko uvuga ati cyawe umuntu kabisa yaramvunye kugira ndamuronke sivyo ariko uyu mukobwa umudiraze rimwe ukabona aremeye uramunegija man ntabwo umufata nyine nk'umuntu wadanje nk'umukobwa uba watigise ko tukumva je dire yo nivyo iyo success ije facilement nawe nyine uyifata minero kuko ni ibintu biba bije man ataye foro nyinshi bisize ariko iyo success ije wayitigise bro urayibungabunga noneho uvuga ati wallahi ntuzobshina ataka nzomutema n'imama kubera yuko ebana strategy nakoresheje kuyashika ahantu nzi nizadanje man Alvin uravye ubunye aho ugeze nawe wavuye urifuza gushikayo nko mu myaka nk'ibiri dans 2 ans zoburi écoute ahandi déjà ku mwaka kuma ntera imbere siwe ko dans 2 ans ashaka noneho urabona izi bisi uramu butere iwacu ko amakwastera cyo ari make none ndashaka mu butere hazo hari amakwastera yanditse ko la vache entertainment cyangwa la vache OG amakwastera azokora mu butere gusama sigura yuko azora amabisi yiwawe cyane bisi yiwanje man dans 2 ans je te jure imana ifashije nuno mwaka nyene batanduze ariko inshallah kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala ndashaka noneho uno mwaka zoba naguze bisi uri kumva iyo bisi izuba ari abuterere gusa bisiwe ko nuzoyurira ntibizomusiga kumutakura izo musiga yugiye mu buterere ibandanye mu buterere ko abashoferi banizobabwira ati bisi yagigagara mu yindi quartier uca akasikazo bagahagaze none ama bisi yarabashe originale kusa kugira atamunya butera zobura bisi kuko twe twakuze kugira ngo turonke bisi twaranigana grand frère noneho ebana kabisa ndashaka yuko zina muno saba muri quartier yanje ubuzonzo mwera facile twashije desite sibisa amafaranga kuzofasha abantu bose muri quartier mugabo abaro muri quartier bazoteguza kuba fier de moi kuko nta kibazo na bisi bazoza bararuka comprends ce que je dis imana yagufashe mo bro n'ibindi vya danger grand frère okay endo very fresh imana igufashe bro imana yaramfashije deja tu kandi gumi nkamo jewe naho tombira imana ifashe imana ndabadabizi ko ibana ibiri kukiva ikira biko yes reka soma ma commentaire parce que nari nabaye concentré comme une tomate pâte yomba ya Kolisi Kolino yakoze hahiye original na niwe yakoze hahiye remix Koli niwe mu producer brother wese nakubwiye indirimbo ya YM music izogirirwa mastering nande na Koli ariko ariko nubundi before project tukitagura abizi ko ari wavuze tuyikore kwa Koli and then Koli yomba ni wabonetse time yabaye ntoyi ko yomba urazi man urazi cyo namukundira yomba no narandespecting ariko mixage na mastering byose yabikoze fresh wallahi yewe kabisa umva yewe yomba niwe muntu wanje man uyu mujama je aranzi kuva kera naramwandikiraga kuva kera uwo yari umustari cyo gebana ntifu bavino nuzenya baje ari mu gatumba bamukurikira Koli kandi bamukurikira kubera ikora talent yiwe man kuri abana 90 barabana bagiye prizi barabana bagara cyane kuri barabana mu giti none imaje mu giti akavari ya mu giti akaja mu gatumba man kuri talent ya Koli aramurondera bya danger man nari nkenye sinanifise na Maria studio mugabo Koli nigiza nsuzugura même si akamara nari fisi yaragukorera indirimbo iriya ngiye mwarakora nari fisi man
narawubwiye je ndibuka iyo ufu muja gukoropa muri studio basi iyo ufu mubwira ukorope muri studio basa gukorera indirimbo je narakoropa muri studio man ariko urumva nari sakatachi yakora ikora iko Koli niyo yaragizwe ya urabona kambira gihe man bon Koli cyo gihe yambwira ngo indirimbo akorera kuri 150,000 no grand frère je 50 no ironka naho nyene yabana bari mu invare ndiye kwe petit 50 nibikunda iki kandi ariko grand frère je unama rafise mugabo I wish to work with you. That's why ubu rero ko Imana nyene yabigize nyene ibintu iravyorosha ukuntu none ngiye neza kuri na Kolima wallahi hahiye remix ni ryari ayo remix ni Koli yayikoze kandi video tuzikora vuba noneho nzoyibatamo vuba kubera yuko jewe this summer ndashaka gukora girlfriend ndashaka gukora ko mamfu kuko nabonye ntakoze ntujya udakoze n'ujya rero ndashaka gukora kabisa bishobose n'umuduga wanje ndawutange ndawutangere hani bankorere video ama producer director atwara umuduga wanje umusi zo mama era yiwe ama umuduga wanje ariko jewe ibikorwa ndabisohora nenda zokora video yes uyu muntu avuze Alvin yaje kwiba imyembe mu irohero ego narayivye cyane rebana kabisa barigeze no kumfata man maguru yanje kugira buku ni ibiti nasimbaga banyiruse ko nkakoroka ku maguru hari umuntu avuze ngo Alvin aragara cyane ntashaka kudusubiza iyo yakutse hari umuntu yanditse ko ngahara ari kintu rero sasa mutazi ku baririmbyi bose cyangwa ku bastare muri rusange JK yaje nari umustare narandikira abastare benshi cyane kuko nashaka connection n'abastare benshi cyane banyishura wasanga nandika hello bro ndagufana man kuko nibuka ba 94 narabandikira ba Snowkey ba Prizy même even Bface narandikira abastare benshi kuko noneho je nashaka gutraverse nabandikira grand frère bite ndagufana bro ndifuza kweri umunsi umwe ko tuzokwifotozanya wallahi ibintu wabwiye antuka kuri Facebook niho baraba message narabandikira bose man kandi nubo ama message aracariho man urumva rero oya nivyo none na connection yizana man utayironde urabizi ntibanyishura rero ufite batanyishura none naje nacavuga ati abastare banagara murasi natahura yuko niba yo mustare none abantu bishora kwandikira rero priorité uyiha bajya abantu ubona yuko ari business bakuzaniye sije kuko muri abo benshi uraraba umuntu mani afite icyo akumariye tu comprends ce que je veux dire ko brother message ni nyinshi cyane mana nyagasani DM iruzuye atari message mbona ko ari yakazi wallahi mani babigoye rero umuntu ugenda atahura neza abatanyishira kera yuko baba bafite réseau kubera yuko baba bafite message menshi cyane imagine kuri WhatsApp c'est un message 760 combien ntarasoma 700 yeah man tuba ndagara man badiko ndishura ba none abandika kuma bandika urumva none genda bivyunguka ne Alvin ubimenya gute yuko mwabo bantu bakwandikiye bose hatari mu wundi muntu ari karakubaza ikintu kijanye na business merci pour cette question ndabona message je gishika ndabona notification nje ndakunda umuntu yanyandikiye noneho ashoka avuga icyo yifuza kimwe umuntu yanyandikira Sali ejo nzo mwishyure Sali acahora ijya kandi Sali no man okay bayo bariko baravyumva ushaka kwandikira Alvin genda straight kucyo ushaka ya Sali Alvin ça va j'espère que tu vas bien okay nimba ufana ugashoka wandika man je ndagufana kabisa ndakunda ibikorwa byawe Alvin Smith urampimbara cyangwa Alvin Smith umva bro uri umupono no just madabibona uri umupono man kabisa je ayo maguru yawe uzogende bayagorore urumva none mbashaka ibintu nk'ibyo man none wandika direct ku buryo muri message yawe nkayisoma nkavuga ati okay nimba ari kuramfaka nkakubwira ati bana God bless you brother nimba ari amaguru rero hari abantu bibimuga man hari abantu n'amaguru yanjye none baba yakeneye nayo bafise man none hari abantu baba basenga Imana ibaye même 2 minutes batambuke bikunda none nkaca ndakwishura direct ariko brother unyandikiye hello ejo nkakwishura kuko njye unyandikiye hello ndakwishura ariko mbonye ari ibintu by'ama hello grand frère bana kabisa ngo umuciye amazi donc rero nimba si c'est business si c'est quoi que ce soit nyandikira biti Alvin ça va tu vas bien ça c'est rero je nuku nashaka nimba ari cyane ushaka ndagutamo aucun problème kana kaje narafiriye la fashion gira kandi murazi dai ndashaka rako Alvin kandi hari abantu benshi bagoma babaza nimero zujya mwana ari mu ijya clip
je ndibaza yuko murashobora kuncontact. Non, hari umuntu yandikiye aussi sur Instagram, sinamwishyuye muga message nayisomye y'ujya mwana arambwira ati ngo bro uyo muntu nabonye umengo aba muri Europe. Yo hari abandi ba diaspora muze mura bonne manière yo kuvugisha abantu. Apana kandi hari aba diaspora benshi baba bashaka kwifatira abantu bari nga muri Afrika mugwara zara voilà ngo Alvin bite andika screenshot y'ujya mukobwa muri video ndi mukobwa ngo mama ndamwizanire muri Europe. Urumva direct tubona ko harimo agasuzuguro bro. Urumva tivera drage yo tivera drage mu kumubwira yuko uzomuzana muri Europe. None ngaho jita mura ko wasizemo agasuzuguro. Vomye unyandikira ati Alvin je ubona namukunze ndashaka unconnect please. Apana Alvin ikintu ukwiye kumenya ko abantu bose bazi kudraga. Bonne manière. Ngo hari igihe yibaza ko ivyo bivuze abari écoute abagomba kumukira umuntu. Écoute Alan, ntagucire Mario façon ushobora kuvugishamo umuntu façon iri poli. Tu peux m'écrire ngo Alvin ngo non niyananda mukije man ngo Alvin yavuze ngo no yavuze vipi bro yavuze vipi bro ngo uyu mwana ngura mu mpamani ngo ndamuzari muri Europe mama ndi namutwara deja ngaho cyamara ko asema agasuzuguro urumva ko ari kuba muri Europe no uzi yuko aca gushuhira kubera mutware muri Europe ngaho agasuzuguro man muze muraba ibintu mwandikira abantu même si abantu uzi ko umuntu aba afise envie ikintu cyangwa akenye mu kumufasha ntucumubwira man ntucumusuzugura none message yawe nayisomye kandi sishobora no kwishura none se kandi kunyandikira cyanda kubloka ariko bano ubwo n'ububona ariko none ashaka nimero navuge Alvin ma nimero y'ijya mwana ndamukeneye tuvugana pare ivyo boro vyo amutwaye muri Europe. Yeah man, je crois que Alvin poliment frère parce que moi je suis pas ton ami, je suis pas ton frère, je suis pas ton cousin. Tu dois m'écrire poliment en me disant Alvin c'est comment. Et ben la fille moi je la kiffe. Namoye muri clip. Please connecta kabisa. Babarira connect. Directement je te donne ton numéro. Ngo Alvin ngo vipi. Umuyo mwana mani ngo zo ngo mwana mani ngo umuyo mwana mani twikundane muzo ndamuzana muri Europe. Wasizemo agasuzu. Non je vais te bloquer.